liking a Facebook page ya Radio West azo tulebeje Ivan Murujina Charity Mabas tuli live hati nguya abagarya babagambira ati amizi water wabo lenda kutaya amizi ntaka rujiro mu kikali cyanje ubwo Land Road shana wagarga Land Road wa mujuriza mwaka kutwara Oyo amzata atumusigamo akora byoni kandi kundi kubika umenye kandi wogwe yajaga ati nyowo mu kikali cyanje ndaruga musha ibiri zakasheshe making a strong shay 11 mwatize domona 9 abana ndafutaha amizi mugatahe zaza kukasha ibiri zakasheshe nyonda kwa nacinjira katapu kanje nanza duka yanje abana ndakuzoba kamina mukashesho nemwe murebe zitakayikiresha ibiri ndakarugire muka yanje mwana mwe mwakire mu kamina woshanga makore ho ndakajenza wano amuze put dero shkusoko honka rwara biri siso niyesenene oreyiya akavera egene byawe ati ngo yababazaga abagambira ati kandi zaterera shahemwe n'icyo ko takatayire mu kikali zo mwazo urara huwa nyoga natahire aho waboro gume ogwa katari kuba ngo wabire akaharo nanone ngo wabiroza kupanso we ese yabirakora akakubuza akakushira to ino mushija ko wabire for example uri mukazi akubuza to ino mushisho mukirote akubuza ati mwahezo bwire buri kwingana kimushoyiri sanogo ni bwanaho omdoto waiza nk'emyaka eshatu aja tombyeze myaka mwinema abana bangahe otumjo tutwina mwana omwe akuja taza kubarake babiro takeyombe kiro wanje rugeyo so bwanahoro cha plain wheat urashombera amajuru ya harowa aino mwana liserabu Paulo muchule nanandisha kana akora munanga office ya Bishop ndamumanyi Ruth to mukuru wa mushulezi akale jageza high school hati uko mujejo kabya nimba akariyo murokore akariyo murokore kandi kan revera omuhara wa shombera amajugeye gawana ora wa shombera amajugeye omuntu yanda kurara arashashuriza roje akoyisha kajapanje sokoto waraza momuntu akabarasha yabiraryo mudash shahi ibirizayi urushange ngoro ryo hagati no banyamara abwana hora karyo mude from senior 1 rogari referanda senior 6 bwana hora bikabirye urushange mwa bapanza beni mwa mwamuretiro mutima mu rogari no manyangu kugeza isura karyo Karavas Street then I was that street where they would meet after. Washomera bikangaga? Nkokwe. Urashomera mu pacho? Abandi bakaba bari omunanko mprepo shango ndisha ine nko waine muryo. Have experience kwa urejera hombe ebya high school kabyirenkaye. Makaba tadi manega. Ashamba na chali. Bajen. Na hombe. Ngahomba ukarugayo niyo gombere bitu wazana kigeza high school nyo munstarumanya history uryo wambara unaweza hati mugeno ukuyabaga ryahombaho areba abapangisa be abagambira iwe abantu abora leta mu kikali canje eje kamina bulizo bananda lingurizamo mara ubwo aringuza mu mwino le ahigwa ahika asumne nakunyishiriza kamina angela kuwa koko sabusi uraringuza mu mwina oreba hiwa ahisya asa nguyarebaga abantu abarija yagira imwe bulizo baburyo mwe wena no kuza wa kamina yanje yaba atalenda kugumara arabe ebikoratira ari kamina ndaje abakuru mu rabyetegereza waba atalenda kuchikora bucyarikanye nyo wena nacinjire tindenda muntu gwena kuchika mu wa kamina yanje